I'm so happy walking around, mesmerized. I'm so happy walking around. Ebusia for any anuanom adofo nyina me obibia akọ ababiem e de mo bade Nayas outdoor show so ebusia enese so eye da foforo kra strong kon ayasan ehie biem ebusia for wonim se me no se meka se menye de ya menyu na se meka se meye dia na che se me to me boase amammo levels ebusia enese so yensa aka Dr. Foster Boaben Dr. Boaben Foster Dr. Boaben Foster Eugene de ye ha Doctor Yankopon ahye de yi na maye ewiye mrem it is one hye de Nayas adult show yi bia ehfa na akwa hye doctor unya no ba bia ene ye ba aba be kasafa premature ejaculation na se ye kase premature ejaculation crampa eye dande wa wo hwe me obebisa me se eye dande na se kire kra ene sei eno nti enene ya tonsa afre Dr. Boaben Foster a wo ba be church yimu eti bomodi ansa wo be hwe me enyiwa fidie no efri ha bomodi ansa Nayas 1 TV YouTube honum wo be kwa like na de wo ho nyina wa hwe wo hwe na wo hwe wo subscribe ka ho wo wi a official Nayas 1 ko follow me wati we are stars ni nyina ka achire ni mi me ye ka achire etiko Facebook actress Nayas 1 ebusia ye to aso enyiwa fidie no emfiri ha si ja comment ye be kenkan ni nyina e di ama doctor Obahima Dr. Foster Boaben na me di kan de Boaben ne ba e ada me do Dr. Boaben Foster ana ye mo jaba kokoro mu Boaben Boahin Foster. Oh, Dr. Boaben Boahin Foster. My God. Yeah, you say my name. Yeah. Doctor, me ba cha po mu to say. Oh, Janko Padam ma. You what they say, you try Oh, my feel. we say oh. Doctor, in fact, e ko for disturb me o. Me nim say bia, wo de na kwakwa ye help sa na say bia. Help an and yes, I don't want me say buy material fruit bebre. Me narrow man they say we were helps. Now that me material fruit, but such food supplement now. Okay. It mean yes say ba na dey my dive into it. Now me say me tire na Ghana for who say aba na tetare na ho. So na me tire. I was say they say ho yare bet ya jump and ya call chemicals in because Vance Ferry any Pamplona, the whole world renowned natural advocate. How many doctors so? And what denounce? No say when we say drone or the many power hospital in chemicals. Yeah. Ubako hospital emergency. Na sa nyama we no say we are auntie Ubako hospital fine e bia check up so na me che no and you say the voice sound you say me are diabetes oh we da duro so no kan no hwa no me doctor no I know the metansi bibi o wiase oh God because diabetes hypertension ni na curable so na me che no ha enti ni kwa say nipa de yare hwa no o me da duro so obi ba kra na ya de man natural man ba cho make me afama drone because you are conscientized on say we say yes so diabetes do and na say hypertension but no ko so be so you wadro so you won draw make it a simple one wa no mo ye ni nyina doctor because now the mama define this as premature no ma you na fe tiesimu ha say premature ejaculation e no an say me de me research no say me define me de ye de a man e measure okay because anything say me yire beda na me me ge beda na say sabi me be ma hye no ho na within 10 seconds get no ho aba na me so me ho aba enya premature ejaculation oh okay enya bet e bia me de hye ya me ho aba oba no ho mai premature ejaculation asia ni okay enti e wose wotumi dodo na oba no so ho tumi ba ansa na obe ma kura ho aba okay na say oba no ho mai na wo mo ko ayi kumase go do some as me bre ma juju ma pa ba da bi eno de esa na o se tro no sa de e ko basa wo ese e power so oh da bi we pa ba metimi abu kra so bu eno de emu ya ye wo bi ho no ma e ye normal because se be ma we strong sesenya at the stage no
utumi follow a flat but 1 or 2 b okay o here to me so make the minimum in performance e bia stress and I say fatigue be na setting until you can be considered but at waso and no am query na accounts be an balance on gasa na to aso ya ma me query na to aso na afi oba ne hu ze da bi onye wadwen say da bi na saade we so de nyankopon bo bata ye ho e mani pa ni je eti ni pa stress so and de bi ameka no a good sex no deplete sa depression ayi ameka say ni di cortisol no okay cortisol ya so na me che no deplete no eti say wo hokora na say onya sex unu say good sex e mani pa kora nyi che last me kan wa okay good sex mani pa nyi che die papa no ma unyi che yes but so when die papa na when your be ma papa kora ma na ni uye ya otimi bo abrewa ntem otimi e bo akokora ntem hokora nya fe hokora because wo ya sex na hormones bi e wo hono mu a release na say woni oba wada na say be ma openo na ne da unya sa natural hormones no e ba naturally na ma look fresh and on fine so but say wanya obi a wodo no na say bi a say ne pa ne pe say wo ye sex dey ene eno dey enye no e ma say you know na one e me mani bebre wo diabetes ne friend say pressure okay e how ba me mo on diabetes and say pressure no on mo dey duro so no sister say be ma bi eno pressure duro no anu for 1 year na otumi call 1 round kora na nyame na consider no nyame gire na chi e me ma for diabetes duro ni pressure duro nya special pressure duro ni na anti o nyina da form pressure duro en favor e me ma okay oh especially e mai bi omko ma sa preventive ayi contraceptive ayi bi ye de she ye te say ring okay it's the latest one abano hey okwa na pia e de ahye wanam so and e be ma no be da sense kra na onyam I'm friend them said vaginal ring ye de she hey na no o he box no ho a ya kiro side effect high blood pressure na mako wansa mo mi ko twa mi ko timi nya ntwa sa mi pie to de ka hosen aka hosen aduru kakra me be no wo saba man pressure ya aduru a yade a ye di susu nipa enti mpa chaw ayi ekura mi ye frɛ no mo fra board na kola board okay kola board yeah na yini ni Sydney e se mu kitikiti okay enti uyi a na wata se de tambia meka no wata na wiam about 30 minutes wo yi na da ko good danko yeah e wo a si ana answer na be si ni chekakra okay obechi wo jaso we si we huhu so okay anopa betimi ebiti udidi bia na betimi di bia egusu we di ebe correct hwe on we pressure sister pressure drop pressure say pressure no he udidi bia after 30 minutes nom lemon akutu kase na ho apapa no matri mi no akutu kankan no lemon ya sem de bia wo baso a wo kan eno de say eno de natural medicine de nimu a ni ho na me kasa enhance the potency of the medicine ema I don't know a year juma yi pa okay hwe say obi wo kidney stones na wakọ da ho ye be papa no ayi kidney stones yi obreku a lemon ya making lemon ni nsuo ene extra virgin oil fafra okoda na aju anom sister say nipa no kidney stone na bladder stones a me so onyo so a abo pa fi ni kotem anasa oba na say to say pa wow life now we natural dey we ho no oso pa ko buku ana ya maw room ya di TV asimu na ya say ya ba be operation when eje sister we say e me man abo adabiri jo no say o low sperm count we often bon ho okay e me ma drop pa ni we o low sperm count kra e be correcting we akwala ntumi nante okay etumi mane nante hwe saa de we de obehu boko ma hu bi da yeah boko oh ye de aduane pa okay e ye aduane boko awadru ba ko suni we so ye de for low sperm count
and obi a na koma eye ne ya last episode me ka say me ka nkruma ho asem enti masako fa me nkruma okay is that me be ka asem ba ko na de me ba be ka no so no obi anti obabi ada okay aje Nayas show isu thank you God bless you obi ani waka obabi ase anansi guwa na duro ni obi ani yeah say na be no fresh one we na no obeyam anansi egu no obeyam say anansi aduro aga na fo limu ane bese yeah we obeyam fresh say na obeyam obo so anasa kwan bi afa so obeyam bia de nya sa afi okay na fa refa so edi 3 days na enkoya na ya duto obi ani research ona me chene we nya university asemu eye research okay ena ni pai hwe na ba na wo mu no hata o hata na ewo a sisi na huhu so wo de ba be eti hypertension ya do yeah me man aboard abirijo because of hypertension mo de mo da duro so e mo fese mo numa duro ye me kan na o peke because medical ka mo fra board na yi ni si na yi masaka we na o hwe sister enkruma ya ni hin no ni hin eye obi a wanya gonorrhea na syphilis da ni hin the root na chef for asie no okay eye gonorrhea duro okay oba no na de pepper aguso oba no just 15 minutes gonorrhea duro odbesi jaso okay na ehu enti ehu a eno ase obeyo obeno mo num bia betim lemo agum okay na ekrofo frame oh no osa oh ana me mo bo osa oh sister osa eno ane on cabbage a mo tonton ye ai but the nya so wanya organic wine ana we no dede esu bi gusunti ana o chira ana me pese o blend keke no aso no so ano cap ano pa bia eye cabbage ya osa me say eye curable when we ade ekura me friend say me twa be tu bu ayi potato oh okay hey is we twa nti as in okay na pese be me nem kuntan okay is that way o blend na aso ne so a o osa e be yira no one wow at the same time no be all prostate and all kidney problems so dey no so no mo ebo abebre wow we eye enkruma ya me ma so yi na haban okay the one enkruma no efiri na haban be sin so hu yare esa enkruma haban we obetima no ayi ni ti o pneumonia and a chest pain because the man bebre o problem on my chest enti no ontumi anu ti na ntumi man perform on pam because answer na obe perform no e wo say koma no I say generator I wo say e pompi moja no e ba obe manum na tumi agina so moja no tumi manjina tumi nyina so no enti we enkruma haban ya aban keke ye ni ti wo chest problem bia e be ye firi ho cardiovascular problem bia e be ye firi ho no ya sisan we hu ene ye space perform ene am e bag so hospital make we kra de me card nko am ye 200 cedis en wa ho we wa ba ma gu achi oba opa awo na droni so oba that's what friend is saying wa ba ma gu achi wa ba ma gu achi fantifo na tu ni okay wa ba ma gu we so oba unya period na o pains mu a ube ni tea we ni tea ube dware wi a no anu we bi tambia obenom wonom sa pepa pains no ebe kofo nti oba bi a unya period a o pains mu bi a ye weti nano ubo emema na abo adabirijo no emema idie yasemo performance ni sister bema wo wiase na so da form say team a sister bi ni wiase ema onije okay o dabi ampa o ye mema no o de opa si abanso 24 ma no na garden boy bi entumi perform o do abanso be chew because nyankopom ade no mfa no orgasm na orgasm no ade ye owiase no obi ato obi to ni ade nyina ye sa no o se me ho aba no ene orgasm na orgasm na ade bi ni wiase ye desen no enu ti nyankopon o ye ni so few seconds o ye ni even 3 minutes and 5 minutes anka obi daso dan be bu ho se ba enya de obesori no de bako
I was there for a day year pa ye go so ye ne Dr. Boabin Foster ye twetwe enkomo na hwe na wanyi wa fidie no emfiri ha sei koso a eti bi wate sua bibi firi mu abrofudro ni nyina ka ho na ye ku ye se ye edi nya we nom ye nananom tetetetete no wo se na no omunyiche esan bom ho ban enti wontie de doctor ka no akwadwiro enti wonye na yare ni niwunya na wukunu nya o na wo boyfriend bi nkonko ware oba foforo pacho what doctor yo is that we so mama so your friend Ejαculat0ry pacho no say dey eye nyama bebre we etimisa kompo okay na nya we na unam afuo mu a ayi no timi keka watare mu na ani yatanaja okay we Ejαculat0ry de mo hakra me ba BCC ano okay na Ghana fo o mi o kura mpe Ejαculat0ry we so or any sexual transmitted disease bi na etumi cure okay esasa kompo na se untumi na utumi ye ni tea okay utumi ma oda okay we so your friend ogwanchin na ogwanchin we so be man ho nya di won pam utumi eno ano na fe wo a wanya stroke so utumi eno ano esa cleanse liver and kidney na make an onwo anim de wonim we say so your friend nyame be wu ansa na mawu okay na we no obi a serious rheumatism wonu anoma eno ano okay obi a ohwa bia ne tifa ye ne ya na dro kese no because be man ansa na obe perform ye no e was say we 100% fit e ba che we enyanya no na akosida asantini achim and afi enkraha wulomifo ogbo so de guom kom was strong spiritual ayipa okay but nya no ko ni medicinal properties ni okay we me ye COVID-19 ayi me na me ya me ne namfo ne abusuafo no no we ka ho okay we any nimtri aban and a bitter leaf we so esa fibroid okay oba ya fibroid and oba the period oba mienu na agya na asa o pains we na no o di we se ka ho a your friend no a confirmatical okay we so fibroid no okay asasa hypertension okay and we it is antibiotic okay natural one bakuni na unim obi ho say oye vegetarian won renam and na me try say omo we nam bia na omo nom nam bia omunim sister won ampicillin capsules yeah capsules o nyina no container no okay e de mo nso na ye okay intestines and I also won renam okay now you na gura enya nam no bi na ko ye omunim etina ma kire won enti ene ope na ba no a utuo container nfiri ho na de agu ade na ne wanu because ye de moa nso na aye ba cho we say no so obe mo bo adabiriju eye nyanyan obetumi de garlic ni jiri na aka ho na de aka nyanyan no wa blend no anu na onu bi achim lemon no bi kum be ma ogina so be ma wo de onim hwe kura wo de say na jo pese okọ perform obetumi anya atadwe ana carrot me na ho keke say unim say na wo match no ye wo ho keke wo de ho na wo we carrot no baka say wo di agro ani atadwe na de wo baka say wo di agro wo de yes abe 1 hour tu betimi awe abom atadwe ne carrot o timi awe abom say ni natural we overdose bi ani mu enti say diabetes aduro ni hypertension aduro e de mamo hospital no that be natural and what you betimi aka bom wo be wo da we ni sa na just relax na kwa juma wo be die no ube jane oba no bebusa asa den akofa adura na obi se kanji say ono na ni so owa ni mutu 20 oba wo so mo say yes ba jo we so your friend 20 okay a good man stroke yes my mema say on say otini din no 20 go be man unti na ye mre etese say the atiti we e beto ano ama afi wetumi abo adwuma obe yiti we nya na me se ko kinsu anim ho e ma na sie 2 cities 1 city ebo anim ho aso mundu anu otwem o kwa ye o se me pharmacy ko akoto
ena enu no so ni nyina all the preservative ni additive agum obi kura yare doctor enu a ya trama no no che se edin onye sika kura no akoto then so ye nananom na wo mu gya yade a omo tena honyi che ye no eno de wo kire se ya obi kura be di watem o social media se ya o de na adwene na o de abeta o kan wo di agoro ene sa enso enyan kan a obeba pacho weso anansempanie okay and also obi a wanya sexual transmitted disease and I say obi a or one nani so bring it's a dizziness in this idea obi also appetite na oba hima we sa maybe o me feel on matiaba okay because me nim dia na me boa and I we so dey mean to it because Jehovah for okay aba o mu yusu once o mo nyimoja and I'm bomb dia research am ko nya bi na medu o me ho okay na sa de enwanwa efese nyankopon hu yehu yeah there's no need for blood transfusion ni kwaso kwaji moja yeah because say omo test kura na bi hu ni ye obaji moja no yeah utra anye yi a obi abaji nkwa de obedu so obaji no they say moja na infected ade ni sister we otetea na de nsuo enchisu ahohoro so fagu warm water na kataso what a kataso just 10-15 minutes sister ubebu eso no ete wakase ya be hwie moja na agu wow no wano we no ma wana wa wanya moja wanya moja why you proud I should trap come hwehwe air condition kwa yo konkoto moja doctor sika wode koto na wachia be 2 years onye sika de bi nkoto ye ne ya tu ehu asi o because me enkrofo frame di matem I don't peska contractives a wo chire no sana and so me star no me obra no mabo awie enukre enya afi na me bepe sabi sika me wo me so me de kakra me ni so se eba enyankopon no obuesa chance no enti me so ekwan me nam so ebu adasa no me se me wo sickle cell adro me ka se kion but me da ma obi a 7 years no nya crashes da wow so no me che no enti obi a wo pesa adro ni bia no ebi wa me ma na tueska kito ni ma kire na adro no braba ko ba ye na me se me kire wa adro free na wo so for kra ni nimu ade a me nimu a ka ba consultation be tuya ka enti me adwuma me ye no aso for kra ma is that way your friend increnedua we so oba wo fabric ana oba okwa fichira na ene ja na mayi na dropani as increnedua uchiro udi obi abaka say we udi agbewu enso sababu do kraka lack of knowledge and people perish we obi ene yemu team serious o ye ne hu hwe nyiye na ba wo obabo na ba no wa we miensa no wa we adwe yan adwe ya wa ya be kwa ewie no wa we miensa okay no wa 20 minutes no wa numusuo ebe kan boko a nye kidigidi nye se yibie o natural ade wo nyina yankopo aba man ese empe aka se o jawasem me ko drugstore ni abo aduro bidin wonwura chinchin ni ama na ni eje se aduro no kwa de man sister we eye pampro yeah pampro me su pampro so e ma fitiri ko oba bi o ko fitira o problem ne ya emaye pampro haban okay ana pampro bia na kasa no utwen se ya ko aduro kese as you find you ko utwen se ya tutwen o tu egu we so your friend taneja ano na no ni ano na ka ho na tutu aka wata okay we so e stroke aduro esa ebue adwem esan ema be ma untumi perform yi utumi perform we your friend adede nkruma we na ayi ni seed no makobo so agana for ya chimawi no yes e dey family planning o mene ba akoto ye mo we na ya frame ya am se mo pade afu ade guma yeah semo doctor but we so ye moringa okay moringa na we ni the sister moringa esa yare be 40 okay wo de ye ni tikeke na de no ana afi so ayi we eye ojama haban is ojama haban eno so say yare bibiri unum say dua enuma pe wiase pa
ɛne ojama awu didi so sin ayi bia wo wiase na we so esa yare bebre esa sa sickle cell okay we so se wanya syphilis hepatitis esa okay enti me no metumi de ani enua beye se eni haba beye se 24 aka bom na we eye brofre haban we uhwe ni sei sister yare asanya asem ketwa oba okwa afikyire a on say afikyire de most of the haban nyina e chese minimum haban bebre sa ema afikyire yare we so wo de ti no ma we so within 1 hour no wanya moja okay obi ani within 1 hour esa eno wo de green ka ho a wo de green ka ho a esa sa ai typhoid okay ana se typhoid no se strong pa na nipa no ye no hwehwe yi ana se nipa no ho se ni tifa eye ne ya ni ade na o ye ya brofra haban ye green one no kote na blend okay no no asasa osaso o bo se nipa no be freeze sia no ne namo o ka mo fra body ni bi ni okay and so for fibroid afi e ma feature kro and afi obi a wanya babaso syphilis ne ade no anu ne eku on because on HIV nyina ye ni abo no tumi show 40 years tumi show 40 years okay na ye wo natural drink we friend cranberry penny natural fruit drinker onomo a abo no tumi hohoro nugu me say cranberry ya ton ya oh yes but natural one emphasis on the natural one you say cranberry be is one man GMB nya natural one na o de no enti me say me ye drum ma betumi ema me oba bia meto no buka krama okay o be no onom a ana say turmeric so o ye tia and also mo ano etumi kra because sister abo no tumi show ho me say 40 years pampro na advance for no book no na me read free media me publish book bia media ma promise na da he on the authority and you pa ko ji achina ko no ji achina almost abo tumi show ho 40 years na pa manya ma bi free sahwi of frame me o se wanya sa yare for 35 years na ade ne say ono no ade o chi ni sa amoseselin ampesele ni ade na bo hospital painkiller no yes obope no akoda na no se nyame bo no oda o develop some immune bi obesa ba che se pane osa bo bi mo ntumi no enti wo de o wanya goria ni nyina ne syphilis wo de ahwe se ye bo pane na sa complain ye ma higher dose increase ma because onim sa abo no asa sore ye de na clear simple doctor Mishra what amen doctor Israel de ban bone ne kwatenten ahoden nyina de maw ya wo ye doctor nyo bia na be sa o enemre mu agana sikani bre ahonya de chese ahomaso na wonim se nuro we na wa ba betena TV so se wo kire free a wonye we ene wo bi create timi ye ne ya wo nya wan si dimpo fa nkoto eduro no eye mre etimi si etise nyankopon boa doctor boa ben foster na obetre screen yisu na wo kyerɛkyerɛ saa ne ma we nyina maame enye easy to get na ni nyina na me kai wo se nye de na Nayas adult show yi so na obinya saa ne ma we nyina bi a we nya bi fake se wonya o baby na se Dr. Foster boa ben dia ene natural your original as nye doctor boa ben foster na ba be kyerɛkyerɛ dia doctor na nim radi Dr. Christo sun etinimu na wo huni pamobo Dr. Nyamisha Dr. Kakakra ya nto so akaye few minutes na tese wo hu aye kra mi medie ni bisi hu aye kra mi aye moringa na me de child ni seed ni almost friend a drumstick okay because I had to say aye de bon drum okay we say uko Sudan omusu omo no manye enti ni seed no abane shemu o yi a no de agunsu no wow if you be a was bia on obetwi fina kogu ase no one asasro oh yes doctor cheche mu bi moringa seed e ho ne ye me de pa the seed ni shim okay ni seed ni okay e tu be say yi ho I say Yakupon, I see the beer very important man, okra no. Okay.
nti wo be say yi nti wi a ewom na wo de gu nsuo no so nti wo de gu nsuo no say pa efi bi e wo nsuo no bia no otwe fini nyina de gugu ase na ase no no wasa o mo di nsuo na nti wo no ko yesa experiment oh ana o pese uja wo nan free a we mienu obetumi awe de atoye ma na so obetumi ano okay yes pese uja wo nan free a o de nsuo be mene okay akogu yem boko obeja wo nan neat on say we nyina no any side effect bia o any side effect bia enso omu drimika na we say dem say we so nim no ai mehu bi there ya friend kase ko kwadro kase wi ase ba ko okay kase we so ya de gonorrhea so adro okay ana oba wanya fibroid kra no etumi de ka ho ma no ama oye free we say dandelion okay dandelion me de kanipa bia obenya o hwa no abredi bi no ano na wanom esi yare bebira no ni hi aye ni root no obi o kidney problem yeah o de eti no mu a any liver problem e be solve this be solve okay enti we say obetumi de aka garlic ho obetumi de aka girene ho obetumi de aka carrot ho now de kwa ususua omo friend take berry and I say asantoa asantoa o blend this idea we ni sa na na oboso we ya 1 hour no wanya moja wow apart from that a cleaning system now eti be makrata ye we ya tem bia bom se na ugina wona so okay eti niam ma kekan emma the slightest idea say aretina misabo abin ho oden na because we are strong power fearful nyina so you strong ba oyere ba ha say ba ka sa fe kwa no wo ko 13 years ono kra me 13 years o hey na say me old burger na so many so adepa who say me irete my treasure many 3 years me wa yiri bruni wo ba wo good okay na ba na me no kan dodge no my 3 years when you can dodge so aleskra ba je we so abrobenity okay onwa wo gonorrhea we the pepper na be noa just 15 minutes abrobeti wo mo gonorrhea no ana syphilis wo the pepper na chlamydia we pepper 7 pe na de be ka ho wo be noa just 15 minutes doctor ho no chirechi mu bi fa abrobe ye onim abrobe na kasa na aduane no na me chemicals no di kuyen aka na aduane no wo ba kokoro wo horo ho a ensensen twitwa na blend keke wo blend ya no cap anopa wi anyum gonorrhea aduro ansa na ne ti we so gonorrhea and so what the chemical what dey no he commander for bi fie odua pineapple bi me onum say da metie we do what am say o me kondo ojo da bi e fasa nkan we dey ekoton wa bontin onko achi onu nkobu ho dey mi na me kam say na nipa he na ebebu dey wa achi wa mo me say we do that we are killing ourselves nipa abo e di ocherekosi nipa di chain ebe tunukom se kosi ada na mekan nipa di chain be tunukom aboduku fita so wokọ asore e kosi ada asem na mekan yo enso ko ba eti ono asokura ka ho e no asereti yare no ema eku nipa enti we ni de eno asa obe no just 15 minutes na pepper ni guso eno an gonorrhea onuma suo nanom obejo so sa eno an no we your friend no sosa okay your tag friend alugun to be okay sister we cancer do kase o wiase no cancer do ye ni ti say abrofo na kasa na no research bi on aye enchen ya 1 year kura won kasa I realize nti no on person mo kata so bet enya ade a eyeye ni fruit no ayi na yi ni film seed ni film na twetwam okay no wa blend aso so oba o ya breast cancer ono mo to aso na otwemi no na se hankode a enye bia na edutu ana ade ba so ma say yare onum adu papa kora na ade a e masa yare no yantimi antronketia na yentwa so a ana unim na agusu di a yare no be koso plus 1 man so one okay enti we ni ti na no mo a we esasa hypertension eno no de wo de pepper 7 na beguso okay esa hypertension obi a wontumi nna obi a nanum ato obi a say owo waist pains just say say rebe 30
ali buntu bi esisi ho o twa ho afa the bag afa ka o kwan me come doctor and if na hospital wa body ni doctor di me say doctor na kasa mu wo yare asebu yanko ake wo be 10 minutes pe ne ye de dwumadi no abewie ye ba cha we your friend kakari adwen doctor ye mo boss so fast na kai be 5 minutes oh mini proper ma mini we ni we your friend kakari adwen okay esa ye owadru hey owaka obs owadru kakari adwen asasa gonorrhea asasa why interested your friend kakari adwen owadru okay and anoba me ba na me te say mo program ba kon so ha no na ye busa doctor bi say owadru so ono o kira na kire yi e na o kire bi me sere kakra because me hu say e bi di bi achi owadru say owaka obi a we nyanya owaka obi nyanya we oba horo na odi bi ama nipa no fresh no odi say no ori ani gire ni ori wi awe no oba posa bi onsuom sister na ba bi o waka no wo de kakra hohoro ani 5 minutes o woni sin na ba beta o de prai na de yi sei Jesus Christ me te say ni waka na so ya ni ba bia doctor asam dia ka bebre it is also time so dia eche mi ni bi ga o mi nu peka ho na che yen ko na da foforo yen san meto aso yo mate hey owadru pa wona sene be ba be piepie ai last week me kan we so me saka bi enini sobolo yeah e ye drok ese papa ne mo me say yeah en fa si chirentum we oba se okwa fitire onya ne menses na no dem agye miwo we ya okay sister say for good for dizziness okay if you we say hepatitis a drop okay sa typhoid just say rebe 25 okay it is no there say na make say I was say Ministry of Health go hu me na ko ye ma ambassador keke na mi tina we mi mo da wuro na obi e be me say anka National Health Insurance o me declare profit ko unu we ya yare ko yare o yare fifa nyina esa obi anim na nipa no be no mu a o me de sichegu ma ye de me no so bolo onsa ho yare yeah okay so yeah ana ade de bia so no ade de most of ade de ya artificial bia no enya ma body no nipa so yakoma da yi wonu se na kwa engine da wakoma be gina pe wawu ade akoma pe owiase ene niam a ye cheche ana anwa onpe edu pese onyi cha niam a ye cheche no te so ubedidi a twitwa garlic ene je ne gu aduanim because chemicals na doso ewura ye mu a unim kwa ya fa so bepi but wo wi garlic ni jire na omo escort won free oyam enti ebe minimize the effect ama enti wo de I say the would be a day wunya tutu for the shower that can Yankopon dia enti obi edidi a kakaduro hwi we bianim tutu garlic ni jire ne gum na me say no keke na ko yam no esa yare be 40 they said there be a dosun na wudi dem bia bo so ho yedin umuja be security ye so na me che no ni enya mojanam hey boys to be jogging we ko jogging we no akotena baabi waji bia o say we nam cause 90 unya hwe ko jogging ne kura nkaye because nipa be exercise be effective o exercise for 30 minutes the whole week no o be no 3 times and e obenya effect and is a way exercise mo trans here we adwuma mu na me da wakona ntika na ko cha kona ntika kra no unya the total effect of exercise no and I say the potency no unya and make sure say we exercise 3 times a week duration 30 minutes me that's your ban you doctor na me bisa say draw ho na say haba ma we nyina wo ho no mo say ense nkasa bio be ma kompaso a nka otimi enya problem kra wo mpaso eno de anajudidie na eku after 6 edidie no ena eku obi say na me ye na me num tea unum na anadwo a udi fufu kra ye me na me ka kiro ena ka di fufu tea no emu de leptin na say me de omunyina natural ye wo natural tea ho omunyina natural I tell you I profit making venture okay they are making a profit aduane make say musala na aduna moto ani asa achikosu atoso amamu me mo bi edi
So ma edi omo period say na o ma oba study di sanema no early stage o your ba obey brantem research no say akola bia na oye brantem bia no in future no more than 90% they say one show between your breast cancer enti o ba so na oye brantem a I say o check no na feel the me yes along the line obenya breast cancer you doctor nyankopon inshallah pa won sem dodo a woni ahye me pacho nsem ayaka nyina no me pacho o final words bonetofa na hwe camera ne mame o wi a o telephone number ne die nya me pa any baby a o direction yo location ba ma me das na I made a future de eti so o hwe me book ya me tro ya o hwe akira se ya o say ayi about the altar o kan ya be wonwa book no me pacho fa kire camera no so na dani anim na fa kire camera no so na me pacho o mo nhwe ni ye Dr. Boaben Foster Boaben Foster book research me person me kakra ne say sanka ye ka say about the altar the one sem no ba be kan and so the mami read be too last when I say me kan me one sem ho okay I say the altar is a natural health researcher and advocate. He has over 25 years of experience in research and consulting. And Ambaha may say natural remedies are nature's gift to mankind. In this easy to use guidebook, you find out the medical properties of fruit, vegetables. Just say, how could I know about baby now? Sorry, man can be a fan. And crepa mechiriba no minu age ono di mechi no de bia sorry na pa book no working offer interesting sister eniema we na doctor book na ye wo mu we interesting di we na of course no cre maka bibium say baby e tubrodo on we tubrodo o mo tanya fever because sentinel free brodo no mu ba sentinel free brodo no mu ba yeah ewa yibia ewo manipa ampa me asoma fa akiri abo akiri a won ta tubrodo because of sentinel unya fever research ebusia for bomodia na Fred Dr. Boaben Foster na hwehwe ne research ayi book e bi he unya sa book we bia na nipa obehu enuane a ese wudi e bebo ho ban na ma wanyi ache enye nuane basa bia wo actually no ni prostate agree na actually bia yare bia how bia nso so nyina nice 450 ayo and go 450 disease and actually 450 was a good book 450 yes mo doctor ti o final words no say fast now me final words ndie any say nipa ho a tainu musuo say so dey ben obi a tainu musuo because ensuo na wonom no it me cleanse body natural na waswete na afeso say the last week me kan no sa antiperspirant yedi ye motuo mu a emanipa fifiri no emanipa yare bebre etima pompokra ne ade bobo nti sa awareness na me de me create yo oba pa me wo Israel Junction oba faka wo Las Palmas nchen won mo wo La Paz wo so ko Golden Door na obesi wo Agoji Junction si ho no ma e wa ayemi fie kase na e ho ana wo em say last week we dey oba ho ti Dr. Mpacho telephone number Nayas Doctor, me so number ne die. Ai, bomodi an fa telephone numbers ne go me pacho. Pacho pa 0554 97 5569 0554 97 5569. Pacho number ne bo ba ko kan last one. To bo na bo last one kan me sro. 0554 97 5569. Okay. Yeah, me sure. Doctor, Mr. Medas. Me sure set this sana when you say me flu pa. Yes. Oh. Yeah, me sure say me director now direct no. Asenso. Hano hadwin. Russia. Hey, asenso. Russia director. Russia producer. Aso ya juma ye. Yeah. I was there for aha ene mre no be makwan ye di jumedi ye di esi ankopon enhira obi bi adane da okoso ana ohwe de Nayas outdoor show ebusia mamomwa me na me da Dr. Foster Boaben ase wate say ye to nsa fra no mpu no nya mre no de bai na me enhira mo ebusia afi no ye kohwe kizomba sano sa twerk ne de wa sha se ultimate twerk wo mpem
wotimi e bibia we styles akese na ka edu weekends a live band no wow chilling kakra na woni okunu be kwa chilling no so kizomba sano omodi yana kwa na kohwe na kizomba sano kusua bi na ani okunu mu pie na mo Fridays ana mo pie na mo live band obaby ado honye fa nkwa nkwaji okunu amoso me catch na nkwaji boyfriend amoso anwa anko tambi bi amono yenko hwe kizomba fo no asano etwas so happy, I can't lie, mesmerized by your eyes. I'm so happy, I can't lie, mesmerized by your eyes. I'm so happy, I can't lie. I'm so happy, I can't lie, mesmerized by your eyes. I'm so